Hajmo malo sada da prođemo i vidimo šta je trait ili traits. To je jedna opcija uvedena od verzije 5.4 PHP-a. Kao što mi znamo, u PHP-u ne postoji višestruko nasleđivanje i pomoću traitsa možemo da zaobiđemo na neki način ovaj nedostatak i primenimo takozvano horizontalno nasleđivanje. Kako izgleda sam jedan trait? Pa on je sličan veoma klasi. Znači kucamo trait, zatim ime. Evo ja ću staviti porezi. I u okviru ovog traita znači možemo da ubacimo sve atribute i metode koje nam trebaju. Ja ću napraviti jednu metodu. Računaj porez. I kroz nju ćemo prosledimo kao parametar iznos. I ona će da vrati 20% od ovog iznosa koji prosledimo. Sad ćemo napravimo jednu, kažemo, master klasu. Nazvat ćemo je računovodstvo. I šta možemo sa pomoću ovog traita? Da u okviru klase njega koristimo, kucamo use i ime porezi. Sad ćemo napravimo jedan objekat. Instancirat ćemo ovu klasu računovodstvo. I naravno sada pogađate, možemo da koristimo ovu metodu izračunaj porez. Sada ćemo stavimo na primjer 1000 dinara. I sad ćemo da ehujemo. Sada kada osvežimo, trebali bi da dobijemo, znači 200 nečega, na primjer dinara. Sada možemo da napravimo još jedan ovaj trait. Na primjer, ako hoćemo da izračunamo poreze u Europskoj uniji, i ovdje možemo stavimo neki drugi procenat, primjer, i sad ćemo ovdje koristimo ime ovog traita i ovdje ćemo zameniti ime metode, stavit ćemo izračunaj porez u Europskoj uniji. Sada, šta sam htio da vam pokažem, ovdje moramo da promenimo ime metode da bi ovo radilo. Ako ostavimo da u svakom pojedinačnom traitu imamo iste imena metoda, dobit ćemo ovu grešku koju smo malo pre vidjeli i za to postoji način da zaobiđemo. Ovdje ćemo kucati porezi, pa izračunaj porez.
i sad kucamo instead of porezi EU. Ups, žagarepica, znači greška sintakse. Ovdje nam fali tačka, zarez. To jest vidite ovaj interesantno ispis na hebrejskom, jer su kreatori, jedni od kreatora PHP-a Izraelci. Ovdje opet smo napravili grešku. Typo. Žagarepice u ovom tutorialu. Koliko hoćete, ali to nam ne smeta, jer na kraju dobili smo željeni rezultat. I ovdje možemo također da obrnemo redosled. I vidite, u zavisnosti šta stavimo ovdje, koristit će se metoda koju mi želimo. Sada, jedna od dobrih stvari ovih traita jeste što oni su dobri u kombinaciji sa interfejsima. Ajde napravimo jedan interfejs. Kao što znate, u okviru ovog interfejsa stavit ćemo, znači, apsolutno metode koje su nam potrebne ili ti koje su obavezne. I ovdje ćemo da implementiramo interfejs. Opet žagarepica. I šta smo ovdje postigli? Znači, postigli smo da moramo da koristimo sa našim traitom tačno određene metode. I sad ovdje ako stavimo neko drugo ime metode, dobit ćemo grešku. I ovo je naravno dobar način da se obezbedimo koje tačno metode moramo da koristimo u okviru naše klase. Eto, to bi bilo to u okviru ovog tutoriala. Svakako prožbite sami i napravite neke sopstvene primjere i možete slobodno da javite pa da pogledamo zajedno. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial.